Amakuru mu karere tuyahera muri Uganda. Hejo bukera president w'ico gihugu Yoweri Kaguta Museveni arahirira manda yiwe ya gatandatu. Mu bategetsi bakarere bamaze gushika muri Uganda harimo president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Mugenzi wacu Ignatius Bahizi yaciye mu mabarabara atandukanye mu rwa mukuru Kampala asanga umutekano wakajijwe. Reka tubwire imyiteguro yindi aho yayisanze igeze. Buri gikenewe cyateguwe, igisigaye n'isaha n'umunota Perezida Museveni umaze ku butegetsi imyaka 35 azaba arahira nyuma yuko byemejwe ko ari we watsinze amatora yabaye mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka n'ibice 58% atsinda abandi bakandida 9. Azaba arahirira gutegeka indi manda y'imyaka 5 izarangira ategetse Uganda imyaka 40. Inzego zishinzwe umutekano zimaze igihe zitoza karisisi ku kibuga cyitiriwe ubwigenge cya Kororo, ari naho uyu muhango uza kubera kuri uyu wa gatatu. Indege z'intambara nazo zimaze igihe zizenguruka ikirere, byatumye bamwe bavuga ko zibakura imitima kubera urusaku zitera. Nubwo iyi myitegurire imanije, hari bamwe badashaka ko uyu muhango uba ku buryo bashobora guteza umutekano muke nk'uko bivugwa n'inzego zishinzwe umutekano. Ni muri urwo rwego ibihumbi n'ibihumbi by'abasirikare n'abapolisi bitwaje intwaro hamwe n'imodoka z'intambara zikoreye imbunda za rutura byakikije umujyi wa Kampala n'inkengero zawo. Ibi kandi birakurikira igotwa ry'ingo z'abanyapolitike babiri batavuga rumwe n'ubutegetsi mu gihugu, aribo Robert Kyagulanyi uzwi cyane nka Bobi Wine wahanganye na Perezida Museveni mu matora aheruka, n'Urwakiza Besigye wiyamamarije umwanya w'umukuru w'igihugu mu wa 2016. Igisirikare gikeka ko aba banyapolitike bombi bafite abayoboke bashobora guteza umutekano muke, bityo ibikorwa byo kubakumirira mu ngo zabo ngo nibyo kubabuza kugira babonana nawe mu gucura umugambi wo guteza imvururu mu gihugu, nk'uko Colonel Deo Akiki uwungirije umuvugizi w'igisirikare yabitangarije abanyamakuru. With the help of several intelligence-led operations that are going on together with the Uganda Police Force, dukurikije amakuru y'ubutasi n'ibikorwa dufatanyije n'igipolisi, turimo kugenda tumenya amakuru y'abashaka guteza umutekano muke, akaba twashyizeho uburyo bushoboka bwose bwo kwirinda kugira ngo abo bose bafite uwo mugambi mubisha batawugeraho. Polisi y'igihugu yo ivuga ko yamenye umugambi wa bwana Bobi Wine wo gutegura ibindi bikorwa byo kurahira nkaho ari we mukuru w'igihugu watowe. Aha umuvugizi wa polisi Fred Enanga ariyama uzitabira iryo rahira kuko ngo azaba yisha amategeko. Ati umunyamategeko wese nabo bose bateguye umuhango wo gukora irindirahizwa ritari rya Perezida Museveni, kimwe n'abanyamakuru baza kubitangaza, babe biteguye guhangana n'amategeko kuko ibyo ni ibikorwa binyuranyije n'amategeko by'agasuzuguro kandi bingana no guhirika ubutegetsi ku ngufu. Nyamara ariko ibi ishaka rya Bobi Wine NUP rivuga ko ari amakuru y'ibinyoma. Basanga Bobi Wine ari we watsinze amatora, ko ibyabaye ari ukumwambura intsinzi. Kuri bo irahira rya Museveni ngo ni kimwe no gufata ubutegetsi ku ngufu. Ati y'abakuru mu gisirikare n'igipolisi bishakira amafaranga, bahimba amakuru ko Bobi Wine ateganya gukora ibikorwa binyuranyije n'amategeko, ariko nabo bazi neza ko ari we watsinze amatora y'umukuru w'igihugu aherutse. None barimo guhimba ayo makuru y'ibinyoma kuko bazi neza ko ari byo Museveni ashaka kumva, kugira ngo abari kurira amafaranga yose bishakira babesha ngo bari mu bikorwa byo guhagarika Bobi Wine kugira ngo atarahizwa. Uwo yari Joel Senyonyi, umuvugizi w'ishaka rya Bobi Wine. Nibutse ko ibyavuye mu matora bitavugwaho rumwe na bose muri Uganda. Amashirahamwe yayagenzuye nayo yaba y'imbere mu gihugu no hanze, nayo yavuze ko yabayemo uburiganya bwinshi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'ibihugu by'Uburayi nabo bavuga ko batemera ibyavuye muri ayo matora kuko ngo byabayemo imvururu zahitanye abatari bake, ndetse ibyo bihugu byatangiye no gufatira ibihano bamwe mu bayagizemo uruhare. Hagati aho igipolisi kinavuga ko kirimo gukora iperereza ku bantu barimo kugenda baturitse ibisasu hirya no hino mu mujyi wa Kampala, aho bibasira inyubakwa n'imodoka bya leta. Mu ijoro ryakeye ibyo bisasu byaturikiye ahantu habiri, kimwe cyatewe ku modoka y'uwahoze ari intumwa ya perezida mu ntara ya Jinja, nk'uko igipolisi cyabitangaje mu cyegeranyo cyasohoye kivuga ko ari umwe mu migambi yo gushaka kuburizamo umuhango w'iyahizwa ya Perezida Museveni. Abayobozi bagera kuri 20 bo muri Afurika no hanze yayo nibo batumiwe mu muhango kuri uyu wa gatatu.
ubwijwi rya Amerika ryateguraga iyi nkuru hari abari bamaze kugera mu gihugu barimo Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, Salva Kiir wa Sudani y'Epfo, Vice Perezida wa Sudani hamwe na Muhammad Abdullahi Muhammad wa Somalia. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, igihugu kimaze iminsi kidafitanye umubano mwiza na Uganda, nawe ari mu batumiwe muri uyu muhango, akaba bitaramenyekana niba azawitabira ku giti cye cyangwa se akohereza intumwa. Isoko y'ijwi rya Amerika yegereye ubutegetsi mu Rwanda yatubwiye ko bashidikanya ko Perezida Kagame azitabira iryo rahira, ariko ikemeza ko u Rwanda ruzahagararirwa. Muri iyi minsi ishize mu mihango nk'iyo yabaye mu bindi bihugu, u Rwanda rwagiye ruhagararirwa na Minisitiri w'Intebe Edward Ngirente. Abandi bategetsi bategerejwe i Kampala kuri uyu mugoroba barimo wa Ghana, Zimbabwe, Guinea na Vice Perezida wa Nigeria Ignatius Bahizi. Ijwi rya Amerika, Uganda. Ignatius Bahizi urakoze. Nari nabice ku masonga nkitangura ishamwe rijejwe gufashanya hagati y'igihugu c'u Burundi n'amakungu JZ mu mpfunyapfunyo mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu bizokugara burundu mu Burundi. Ibindi kuri nkuru tubibaza umenyesha makuru wacu Eloge Wiri Kaneza. Kubwisoko ri hafi y'ubuserukizi bw'Ubudagi mu Burundi, ingingo yafashwe n'icicaro gikuru c'iryo shirahamwe kiri Bonn. Iyo ngingira ibihugu byose byo kwisa hibijanye n'intwaro rusange bitubahirijwe neza. Niki iryo soko risigura. Ayo makuru anemezwa kandi n'indi soko ryegereye ubuserukizi bw'umwe bwa Burayi Bujumbura mu mukuru w'ubutunzi. JZ yifasha cyane mu migambi yo kwiyagiza amazi meza, kandi nayifasha cyane ishirahamwe Jidezo rimwe rudende rya leta itanga umuyaga nkuba n'amazi. Kubw'abakozi bahembwa n'iyo migambi baramaze kumenyeshwa ko inyuma yo 30 ukwezi kwa gatandatu kuza ibikorwa bizoba byahagaze. Igice kinini cy'abakozi bo mu mugambi Proseko ufashwe mu mugongo n'ishyirahamwe JZ nta kazi bafise kuva kwa 31 ukwezi kwa 12 2020. Kuva mu kwa mbere 2021 naho abakozi bake nibo basigaye bakaba bariko baramarira ibikorwa bya nyuma byo muri uwo mugambi. Ni kumwe mu bakora muri uwo mugambi wo kwiragiza amazi meza mu bigwati bito bito. Umugambi ufashwe mu mugongo n'iryo shyirahamwe y'igihugu c'Ubudagi yemereye ijwi rya Amerika, ariko userukiye igihugu c'Ubudagi mu Burundi yavuga ko ari bihuha. J'ai entendu dire de ces rumeurs, donc la GIZ va pas fermer ses portes. Narumvise ivyo bihuha GIZ ntigiye kuzokugara imiryango yayo, ahubwo izoha iyindi ntumbero nshasha ibikorwa vyayo. Ayo makuru sinzi uwayakwiragije. Niko Dr. Enel yatwishuye tumubajije, ariko akaba atashimye gushikiriza uko ivyo bikorwa bizotunganywa bushasha. Ishirahamwe GIZ ryatanguye gukorera mu Burundi kuva mu 1975. Ubushikiranganji bw'Ubudagi bujejwe imigenderanire y'ico gihugu n'amakungu buha uburyo iryo shirahamwe bwari bwahagaritse imigenderanire yabwo na leta y'u Burundi hamwe n'igipolisi cy'ico gihugu bivuye ku itorwa ritahurijwe ko ryanya kwigendera Perezida Pierre Nkurunziza mu 2015. Imigambi n'amaprograma akora mu bijanye no kwisununura k'ubuzima bw'abanyagihugu no kubateza imbere niyo yabandanije ibikorwa vyayo. Kuva mu mwaka wa 2005 JZ ikorera mu gisata c'amazi n'isuku mu Burundi, kaba yanafashije cane mu bikorwa byo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu hafi, iterambere ry'abanyagihugu mu mitumba hatibagiwe ukunagura gisata c'amagara y'abantu na cane mu mugambi wo gushoboza abakenyezi gutandukanya imvyaro. Hejuru y'ibi rishirahamwe rijeje gufashanya k'Ubudagi n'amakungu ryanafasha riri kumwe n'ibindi bihugu vya Buraya mu bijanye n'igisata c'itunganywa ry'amatongo hamwe no kugwanya urucuruzwa rwa magendu rw'ubutare. Turetse abakozi bo mu migambi itandukanye, ishirahamwe JZ ryakoresha abakozi baba 100 b'abarundi. Kugeza ubu leta ya Burundi ndiratangaza nimaze kumenyeshwa ingingo. Eroje uri kaneza, ijwi rya Amerika. Eloge, reka tuve mu Burundi twerekeza mu Rwanda havugwa imiryango yababa 100 yavanywe mu vyabo n'imvura ivanze n'imiyaga yibasiye abanyagihugu bo mu murenge wa Bushekeri mu karere ka Nyamasheke. Bamwe muri abo banyagihugu ubu babaye baracumbikirwa amasengero, abandi nabo bajanwa mu babanyi ahari amazu atabomotse. Mugenzi wacu Temistokle Mutijima yanyarukiye kuturabira uko vyifashe. Hano duhagaze gutya harimo inzu yaburanye n'amadafari n'amabati n'imyenda, nta muntu wari gutabara nawe kuko twabibonaga bakirukanka. Ni bamwe mu bari batuye mu midugudu ya Kagarama na Buhembe yo mu murenge wa Bushekeri mu karere ka Nyamasheke. Ahahoze ingo zabo ntiwamenya ko zahigeze. Izigera hafi kuri 40 zarezweho n'igitaka cyamanuwe n'inkangu yibasiye aho batuye mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere. Izindi zisaga 70 nazo zangiritse ku buryo bitagishoboka ko zaturwamo. Bari nka saa 12 tugiye kwa tubona hano rwose haramanutse icyari ishyamba. Hano hari amazu 6 ku muhanda, yose twagiye kuba tubona yose aratereye. Karakaza mubona hariya nayo nkagaze iruhande. Nota bata se inzu ko zikwiye zitebera ubuziri kujya
ubwo rakitwaye kukwanye twifashe ku munwa. Nk'iyo nzu y'umusirikare yari irahanga ko bita Mariyamu, niho abaturage bari bahungishirije ibintu kuko ari hejuru gutya kwibuye. Mwako ka mwanya ibyaturutse ruguru nta kantu namba akangaka na kamwe bigeze bakura musibye yuko bakuyemo ubuzima bwabo, bitewe n'ubukani inkangu yari ifite kuri bamwe no kumenya hahoze ari iwabo nukubanza gushishoza. Ariko noneho ubwo icyambwiye aho inzu yanjye yageze nuko mpageze ngasanga nyine hari imyumbati yanjye byamanukanye, ariko inzu nyine nyiriyo hepfo kubera ikimenyetso nuko mbonye nyine hariho imbaho zishize vidanje. Ngiye narinje nje gusura abakecuru n'abasaza sanze ntaba hari nyoberwa naho bari batuye. Uretse inzu zisaga ijana ubu bitagishoboka ko zaturwamo, hegitari 12 z'imyaka y'abaturage nazo zagiye. Anga hari ikinima kinini cyarimo amateke yeze, harimo n'isozi zigiye kwera, hari no ku ruhande umurima w'ibijumba byose sura biruzi ntacyo nyine. Ntabwo nageranye ubuse ntabwo nize mapima, ariko hari hanini namaze gusoma inshuro 3 Wese tumusenya imfuko 8. Gutya ye nsubiramo urutsuko byamanutse nako mwa 12. Mwese mubona nyine kunzi meze. Nawe muri kwirebe. Ndi gutera bara mu ndeba ko nagira gute narya tugaragara nyine two ibindi byose amazi yazire ibirenze. Imibare twahawe n'inzego z'ibanze aha muri Nyamasheke igaragaza ko iki kiza cyakuye mu byaba abaturage basaga 600. Umubare munini muri bo ubu bacumbikiwe mu nsengero za hafi aho. Biragaragara ko bahawe tumwe mu dukoresho twibanze turimo isahani, amasafuriya n'ibiryamirwa, ariko kandi ubuzima buracyabagoye. Kuva mu gitondo mvuko abana bari kurira mudufashe baduha ibiryo niyo batuzanya ha. Iyo tukiba mu giturage umuntu bari gufasha umuntu utaragize ikiza akaduha icyo kurya. Ntabwo mbagize isaha ntararya. Twabaye impunzi, nta kintu dufite nta na gitoya, nta n'ahandi ho kujya. Bakanatubwira ngo urava hakagenda, ubwo bufasha ntazabona. Iyo leta kwitureberera yaturetse tukajya mu giturage tugacumbikayo, twaba tuzi ko byasinyitse ko dutuye mu masibo, tukajya mu mudugudu, tukaba turi mu tugari n'umurenge, bakadukurikirana turiyo, niba araho kuba bakazatujyana ariko turi kurya. Kubanza badushakira nk'amacumbi, noneho nyuma y'amacumbi bakadushakira n'ikintu umuntu ashaka kuba yashyira mu nda kugira ngo umuntu ubuzima bwendereze. Bwana Philippe Habinshuti ushinzwe gutabara abahuye n'ibiza muri Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi mu Rwanda, ku murongo wa telefone yabwiye Ijwi ry'Amerika ko aba baturage bakomeje gushakirwa ubufasha bw'ibanze burimo n'ibibatunga, nyuma hakazashaka uburyo batuzwa ahandi. Ejo bagejejweho amafunguro nta kibazo cyabaye, n'uyu munsi bagiye kuyagezwaho kubera ko biracyari mu butabazi bwa vuba kandi bwihuse. Noneho ubwo wenda nyuma y'ejo nibwo dutangira kureba uburyo bagenerwa ubufasha butuma nabo ubwabo babasha kwirwanaho, mbese gukomeza kubaho badashyiriwe ibyo kurya bya buri munsi, ku buryo wenda ibyo bakeneye babiherewe icyarimwe bakajya babitunganya, harangira hakatangira gutekerezwa no kurebwa ikiri bukorwe mu buryo burambye. Turimo turaganira n'inzego z'ubuyobozi ziri hano, inzego z'akarere, inzego z'umurenge, kugira ngo haboneke ahandi hantu abaturage bazajya guturwaho. Inkangu yasenye aba baturage bo muri Nyamasheke ibaye mu gihe ikigo cy'igihugu gishinzwe iteganyagihe cyaherukaga gutanga umuburo ko uku kwezi kwa gatanu kuzarangwa n'imvura nyinshi ishobora guteza ibiza hirya no hino mu gihugu. Inzego z'ubutegetsi zigasaba abaturage kwitwararika no gukurikiza amabwiriza bahabwa n'inzego zibifite mu nshingano. Temistokre Mutijima, Ijwi ry'Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.